Oe, no, kua roa nei te kapa o te kotahitanga e kawe ake ana i te mānuka kia takatū ake rātou ki te whakataetai o te motu. No tēnei tau tonu nei ka whakanui rātou i tō rātou huritau whātekau. Tā mā te mea e mahina matu tēnei tau, te mea o te toka. A taku māmā no i hare, taiwa hare ki te tātahi. Nā reira ka kita atu e te tahi toka mai ne rawa atu. Nā ka pupu ake te whakaaru roto i aia. No hea mai koe e taku toka. Toka ke te noho mai a tēnei kapa ki te matatini, he rōpū i tuituia i te waipaunamu, hei whakakotahi mai i te iwi Māori. O te wahanga tino pai kia hau, ko te haka, me tōna kaupapa, he mea tēnei e pāna kia tātou katoa, ngai Māori, me ngā āhuatanga e whakahawe nei a tātou. He oi aha kua te matatau pea ki ngā mahi, ko taua āhua anō. Mā te whakaharatau, e tika ai. Tēnei wai e āta tiru ana ki ngā mea o te waiwai, ngā mahi āringa, ngā neke hanga, me era āhuatanga katoa. Ko te kotahitanga anake te kapa no te waipaunamu kua riro i te taumata tiki o te whakataetai nei i te tau whitu te kaumā whitu. Hei te pipiri rātou whakanui ai i te ekenga o te kapa ki te whātekau o ngā tau. Ke kaupapa tino mo te hake tēnei, mō ngā tima pēnei, ngā tima roti i te waipaunamu. I te wā hoki aku mahara ki era wā, ko au te tahi o ngā tamariki e a oma haere atu ana, e runga ana waku mātua e paketi ana mai te ao ki te pō. Ko te wawata ma taua prakitihi anōra e tāia a taumata te kake, ahakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Anei a waita, ahakoa ngā whiu o ruaumoko kia mātou, anei mātou i te kotahitanga. Mikey Sherman, Te Karere.